إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Allah Teala barımızın жүрегімізге bekem takvalılık menen bekem takvalılıkты rızıklagan bolsun. Jana dinine bekem pendelerden kılsın. Allah Teala merimdi, rayımdı uzat. Allah Teala naşul 12 aydın, ayların, jana kündörün birbirinden faziletli kılıp koydu. 12 aydın içinden Ramazan ayı en abzel, en ulu ay. Ramazan ayından keyinki en ulu ay Şehrullahul Muharram, Allah'tın Muharram ayı. Biz bu hadislerde okup mani mаңызын düşünüp жетүүбүз керек. Hadiske karаңыз, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Muharram ayını Allah'tın ayı dedi. Allah'tın ayı bolgondan keyin Muharram ayının faziletlülügün, şarapatlılığın, öte ajır soğupturga, жақшылықтарға толы екендігін мына ушул hadisten bilsek болады. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Makkadan Madinaga hicrat kılıp gelgen kezdе Madinada Yahudiler ve Nasaralar mına ушул Muharram ayının 10. günü, Aşura günü oroza tutuşat эле. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına ошол күнгө күбө болуп калып, "Силер эмне үчүн бул күндө ороза тутуп жатасыңар?" деп сураганда, алар айтышты, "Бул күнү Муса алейхиссалам Фираун жана анын коомунан аскерлеринен кутулган күн. Мына ошондуктан Аллах Таалага şükür keltirip oroza tutабыз, Allah'ты улуулап" дегенде, Мусага "Силерге караганда мен жакыныраакмын, Муса менин бир тууганым, бул күндүн орозосуна мен силерге караганда акылуураакмын" деп Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул Ашура күнүнүн орозосуну кармаган экен. Мына Ашура күнүнүн орозосуна дагы бир нече гана күндөр калды. Мына ошондуктан мына ушул Muharram айынын 10. күнү боло турган Ашура күнүнүн орозосуну өткөрүп жибербесек, сүннөткө ылайыгы Muharramдын 9. жана 10. күнү 2 күн катарынан орозо кармоо мына ушул сүннөт экен, Ашура күнүнүн сүннөтү болуп саналат экен. Мына ошондуктан Аллах Таалага көптөгөн чексиз мактоолор болсун. Мына ушундай күндөрдү, айларды bir-birine faziletli kılıp pendelerine rayım kılgandığı için. Arafa günü en akırkı ayat düşüp mına uşul İslam dini toluk boldu. Allah Teala Kur'an'da aytat: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum İslam'e dinen." Men sizlerge diningерди толукта berdim. Jana Silerge nematlarımı toluk kılıp İslam dinin din boluşuna razı oldum deydi. Arafa günü din toluk boldu. Dindin toluk bolgonu menen köpçülük adamlar mına uşul dindin toluktuğunun nematına jetpey, mına uşunday ulu aylarda dağı kebir bidat işleri jasap ketişet. Dindin toluk bolu nematı biz üçün hiç bir nersege almaştırılgıs nemat. Bunu jakşı bilip alıbız gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafada turgan kezdе ömrünün akırında din toluk boldu. Dindin toluk bolu nematı buğa hiçbir nemat teң келе албайт. Bul İslam dini toluk. Mına ошондуктан kebir bidatçılarda, kebir bidat eylerini erçip ketpey, mına uşul Muharram ayında jana başka bir aylarda Kur'an sünnötkө layık jaşaганга, amal kılganга hareket kılыбыз керек. Kebir bidatçılar mına uşul Aşura günü Hüseyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neveresi radıyallahu anhu ölgöndüğü sebep oşol kündü matam günü dep ızalanışıp Oşol günü
мындай шынжырлар менен бышактар менен арттарына урушуп мына ушундай бидат бир иштери жасашат. Бул албетте бул нерсеге ислам алып келген жок жана буйруган жок. Жана ошондой эле кээ бир мусулмандардын арасынан мына ушул жаңы мусулмандардын жыл 12 айынын 1 айы башталган кезде мына ушул күндү майрам катары кабыл ар кандай бышырыктарды бышырышып, бул күндү майрамдашат. Бул күн, бул айдын же Ашура күнүнүн майрамдыгы эч бир аятта же бир хадисте келген эмес. Бул бир фазилеттүү бир ай же фазилеттүү бир күндүн орозосу. Мына ушул күнү Аллах улууланат, Аллахка айтып көптөгөн тасбихдер айтылат. Жанагындай бышырыктар кылып бири-бирини куттуктап, жаңы жылыңыз менен, жаңы башталган жылыңыз менен деген мына ушундай куттуктоолор айтылуусу бул бидат иштерден болуп саналат. Эч бир хадисте дагы бул мусулман жыл санагынын башынын башталуусун майрам кылып алуу деген нерсе жок. Исламда эки эле майрам бар. Бул Ороза айт майрамы жана Курбан айт майрамы. Мына ошондуктан качан биздин иш туура болот, качан Куран сүннөткө ылайык амал кылганыбызда гана. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.